Nake kayradan baştaldı. Bir cay namaz 300-500 son akşam. Gitti bara geldi. Öte sonluluk boladı. Üşüntüp jamat bolup çapkandağı jakşı eken. Her kim özünün dengelin biledi. Profesyonallar жоқ. Қалағандай өзінің алтын таптап өзі чауып кетеді. Айда törі айда. Бара келді. Кел атат. Балондан bir топ алыстап кетті. Бірақ аз келеді. Айланып. Ayda törü oyaka. Narayda. Ay yatay. Ay. Çö. Gel atat. Salım olacak. Ay. Bari geldi. Oynattı. Atınдағы baş жеңіл екен. Ой, buruladı. Gel atat. Taşla. Biraz alыстап кетті ұқсайды. Gel atat. Ay yatay. Kırından ötüp ketdi. Sal bolu. Da sağa kızık. Ay barakeldi. Sal. Oy. Öyle. Esep oldu. Törönükü. Barakeldi. Nake hazır şunday kılıştı. Hazır aksakallar. Bir koyup ereğilleşti. Aksakallar ulak çabat hazır. Atalar aman olsun. Barakeldi. Oho. Öte gel atat. Nake ulak. Şergazı taktı. Gitti ulaktı. Ay yata çürü aldım nake. Ulak. Hayda kala. Jigitler. Batırak kegile. Ay yata. Ay. Çü. Nake ulak. Golü bolup kaptır jündörü düşüp. Kara. Nake berdi hazır. Jalan aksakallar çavat at. Jaşlarga. Bularga bir koyup berişti. Özleri çavat az berdi. 1, 2, 3. Bir ondan aşığırak. Çıktım da. Çık. Nasıl çıktın? Süraj. Aksakallar 80'e gidiyor. Aksakallar hazır. Bundan keyin jaşlar hazır. Şerif Fırat. Oh, yeng otat. Çö. Orus gitti. Ay. Çö. Gel ay. Tart.
tart. Ha canay. Nakesa. Kızıkta kızık kulak tart. Bak. Vay vay bir tuyağın. Artın tuyağın karmağın eken. Ay atay. Jalga bastı jalga. Jalga bastı caynak. Ay. Жоқ, жайнақ емес екен. Башқа екен. Абайлағыла не қылса дағы. Жігіттер. Абайлағыла. Кетті мәке. Түсіп қалды, аз қалғанда. Егілің, ешкім жоқ. Ne bir orası jigit tabarlaş keledi. Жоқ, бұл бар. Играй. Чу. Аты ким болды екен? О, орыс жигит еңіп атады. Шафи. Давай, Шафи вперед. Шафи екен аты. Шафи вперед. Чу. Қаяқта жүреді? Шафи, давай. Давай жігіттер. Қармады өкөй. Ay ata karmadı. Çu. Alt karka at koyarız kiret. Karka sol taşlasanız sol bakmaya. Yengildi, barak geldi. Şergaz taksir. Yengilip barıp düşürüp aldı. Бей хамче. Давай, утра. Сейчас утра, давай. Ay atay. Kötür otur. Haydi. Na ulak, buyakta жүрет ulak. Orus jigit еңіп атады. Nürbek tansın. Ketti. Çö. Abi bara keldi, ақсақал күшті екен ей. Bir қолдап еңіп барып тұрып, жалға салып кетті. Ой. Насаға. Оуып барып қайра оңдап кетті. Gel atat. Nereden ver aksakalga? Taştan. Ha barakel. Ay atay. Şu ақсақалдың мені тақаты болды әлі. Жерден өз еңіп. Şafi. Конечно, твой душа. Наш. Aydan. Ha barakeldi. Geldi. Ay atay. Ay. Ay atay. Oy. Taksir engip ketti. Engen жоқ, julып ketti. Düşüp atkan жерінен julып ketti uақта. Қазандан шығып тұрла туғандар. Hayda! Жигит.
Yürü gel. Damla. İşte gel. Ha canavar ey. Kaç tane var acaba? 50 metre. Balondan çıkıp duruş gerek ekan. Jigit oynadık. Atmakta kanat. Naka gel atlanı qaraş attın. Başı. Taşta. Ay ketdi dağı. Geldik Naka. Birden karmaya bizi karmaya. Hadi. Bol yolda. Yapsanızlar sizler. Yapmayı da sana çok bu kaçanları. Aralar tamam mı? Aslasın siz beyler misiniz? Gel. Kaçta. Oho, sen naftaksır. Şer. Oy. Cırgadı. Hem taş gerek. Kettim lan taşladı. Düştü. Barakallah düştü.
Жарайсың. Қолға түсті. Кесіп. Зор болды. Жайнақ тақсырға бір килем кетті. Alim hafıza dinge meynet kusura kılın. Aziz Allah'la cemalli közde cemal sultan saklasın. Süceyla şeyhte Allah'la ömrüne berek versin maşallah. Var daim üşündür. Battınca onun soyunu biliyorsun. Allah. Amin. Бүгінгі улақ жайнақты қолды оқшайды өз дағы. 10 жол айланып, 10 жол айланды өз дағы. Жайнақ улақ қандай бол атады? Саным, алхамдулилlah. Ай, барекелді. Üzerge karışıklarмен oynadık öyle. Kümele tay kazandı cevap turu al işte. Anam cevap çıktı. Ha, barекелді. Aldık. Emin bana cemaatten koşum eteyle. Hop şeyle. Улақ жерге түскен екен. Улақ жерде дағындылы. Көтерлелік. Хайя! Көтерлі. Әкәні жүні қалбағыча жағып. Өзді гол үй болып қалыптыр. Жүндері түшіп. Азырқы текелер айырылышы қиын болады, семіш болады да. О, марттан баштап, түлей баштайды. Бошош баштайды, марттан баштап. О, еңдің. Ай, барекелді. Шу бала ең отады да, шу бала. Жанада шу бала ең отқан. Ай, ат төбелеп қалды. Ай, ат төбелеп қалды. О, қойырылы екен дағындылы. Ой-бой, красавчик, бұшық бала екен. Бұшық бала екен. Чу. Мынаке, мен жерден алғандан кейін жағын талаша берді. Қарма, жігіт. Қарма. Аға, бара келді. Айттым ғой. Біреу еңет қалған алып кетеді да. Қайра башқа біреу жұмып кетті. Ой. Жалдан жалға ашып кетті. Башқа жоқ, ошол балада екен қайрылы. Башқа да жоқ. Башқа балаға өтіп кеткен екен қайры. Бар келді. Тос бұла. Gel at. Ayda! Geldi. Taşla git. Ha, barakeldi. Nasıl sağa? Bugünkü salımdın en taza salım oldu özde. Barakeldi. Jigit. Jaraysın. Barakeldi. Öte son salım oldu. Naki. Balban qanday болды? Мықты болды. Атың жақсы жүгіріп берді. Қайсы ат бұл? Стимул деген ат. Стимул барекелді. Ат ұшындай. Бүлік мықты аттар жарап атады да. Айланып келгенде дағы. Стимул. Өз дағы өте қатты скоросымен кел. Жақсы жүреді екен. Кетті дағы бір келем. Бұл кейінгі берік екен. Hareketleri koyverirler. Bir kilem 3.000 son. Adına aldık etmişler var kalka benim olup aldık şeyin kulak Seç olaylı. sıra çeç duranakin koy beni aldık. Onda sonra ulak verirkenlere dua verip konuşurken olacak. Kısası boynuna ciddi olsun. Sonra kendine nadil ettik. Taksırlar cemaatine. Allah'ım özüne maksadı olsun peygamberimden salavatlardan keyin. Allah'ım жақсы niyetlerimizi kabul kılsın. Yerden asmandan gelgen beraber saklasın. Bardığın Rabbim bozula, umruna uzun olsun.
rızkın keng bolsun. Allah'ım zürriyatından alim bir karılar çıksın. Arada bir jariya, 2 cemaat, çoğalay Jergetal menen Taksılar cemaati 1000 somdon kandak toptoşlar Amir Saptarga. Ketdi ulaq. Ақырқы улақ. Мінекей. Ақырқы салым. Алыстап байлы таштап берсе екен әмі. Өтелі алысып кет қолығып кеді. Hayda. Жерге düştü belki. Oho, sırası götürüldü. Kızıl formaçan kim oldu ki? Şu. Gel buna gel. Hayda hayda hayda. Woo! Hayda. Hayya. Hayda. Burnum kattı. Çok gele satmak. Hayya! Gitti. Nake gele satmak. Geldi. Dalaş tartış. Oy. Oho. Çıkıp var Türkiye tat. Nake balon alıp keş gerek de. Oşol balada dağında ele kızıl forma çancı gitti. Ulak. Hayda git. Taşla geldin. Taşla. Ay yata. Nake. Taşla. Düştü mü? Ha barak geldi. Düştü cerge düştü. Ulak nake. Hesap. Dağın bir salım var okşaydı. Yok aksakalda koyup verdi okşaydı. Aldın alıp gelip taşlap verdi. Demek dağın bir salım da otat. Amir Sap özü koyup verdi de otat. Erkin tema kalağanday. Çağı öyle çektöy yok. Oho, baron. Baron okşaşat eken. Kötör dulak çıkıp atat. Barakelde jigit dağın dele jana bala kene. Жана кичине бала. Молодец, жарайсың. Çını karma. Бул башка бала экен, бирок бул ушулдагы 2-3 жол эң чыкты да жана. Улакты алып туруп жалга ашырып берди, өткөрүп берди. Чо, мынакей. Такымга дагы жалга дагы базы элек экен. Талаш болуп атат, мынакей. Hayda Kadir. Barakelde. Esep. Hay barakelde. Dağın jana жаш бала эң атқан екен. Жашта. Айлам болуп атат. Азыр бирөө өткөрүп берет бирөөгө. Өткөрүп берди, мына өткөрүп берди. Танкис болгонго өткөрүп берди. Машиналарды арлап кетти. Aylanıp geliş gerek balonga.
Ay жарайсың жігіт. Жарайсың жігіт. Ay ay. Düşürüp aldı. Улақ чөйліп қалып өтелеч. Тақымға басқанда жерге тейін деп қалады. Çıktı. Ay ay ay. Жарымы тос деп атат. Орыс бала тозып атат. Başında süreçken bu. Tohtamla diyenler kanda talacağına da düşünmüyor var. Men atayla süreçken yok mu? Süreçken. Biroq başında süreçken kanda ahvolda qalsa shunday sanoat. Hayrat tashdaglar onlara bırak. Ya to'xtanglar, ey. Onlara bırak, ne taqsinlar. Oy. Çö. Geldi. Ha barak geldi. Mınaki esep Kadırga buyurgan eken. Barak geldi jigit. Mınaki ekinchi buyruq degen shunday bo'ladi jigitlar. Buyruq degen qaçıp qutulbaydi mınaki. Birinchisi esep bolbay qaldı эле mınaki. Ekinchisinde dagы nasip qildi. Barak geldi jigit. Bu bizdeki Xudo xolasa. Öte bereke baksa. Amin. Bu kişi bayağı taştakan sormalı bakıyorum da bayağı. Kadir buyruqtan qaçıp qutulbayсың деген ошо экен да. Экинчисинде таз салып кеттик. Esef kılbaya koştu. Barakeldi. Buyurgan eken. Конечно, көрдүң бе? Алла кааласа ушул да. Пенде каршы боло албайт. Allah. Yaxşılıq. Зор болду да бүгүн, а? Ой, кызыды. Иш olmaz, жақсы болады екен. Barakeldi. Amin. Allahu Ekber. Maka dostlar, бүгүнкү акыркы салым Тарпияда. Бул кайсылат? Кандай ат бе Кадыр? Тарпияда да Нурбек байкем атты. Чаап сорундарды алып. Кичине сорундарға таштап атабыз. Пародасы кандай? Жанча аралашкан. Баракелди. Жаңасы болсо эми күчүнө кирип атыптыр да. Баракелди, бүгүн жарады бирок, а, Раза? Субботада сорундарды таштаганбыз. Биякта улактабы? Өзүң чаап аттыңбы же башка балбандарды? Баракелди. Торпеда. Баракелди. Кудай буйрса эми кийинки убакта да көрөт экенбиз да. Баракелди. Ийгилик, Кадыр. Молодец. Мынакей ушул жигит бүгүн Раза көтөрүп акелерин сүйүндүрдүң, баарын разы кылдың окшойт да, жерден эңип берип, а? Баракелди. Кандай болду улак? Улак жөнүндө? Шешен улак болду. Канча жаштасың? 18-19 жаштамын. 11 бүткөнсүңбү? Жакшы. Баракелди. Бул кайсылат бул? Сталка чаап жүргөн ат Сарат. Баяман накасы. Чоң убактарда чаап токо машинага. Мухаббат чаап келди ала. Бизди үйрөсүн деп акабыз бизге.
Азиз ака өзүнө. Жакшы. Улак жакшы болду. Түнү менен күтүп жаттың да. Качан башталат экен да? Баракелде. Молодец, ийгилик жарайсың. Туган кандай болду улак? Кудайга шүгүр, жакшы. Алды кетти бүгүн жалда. Алдыны биз алып келдик. Баракелде. Команда менен. Жакшы. Кайсыл жаматтасыңар силер? Биздин Пават жамат. Негизи ушундай ар ким өзүнүн алдына жараша дегендей ушундай улактар дагы жакшы болот экен, мындай жаматка. Мисалы ар ким өзү аткармаса дагы өзү чабып каалагандай ойноп көңүл ачып кетет, туурабы? Жакшы. Ат кандай ат болот? Акжал. Өзүңүздүкү? Жок, кездемки. Баракелде. Жакшы жарап бердиби? Жакшы. Баракелде. Ийгилик. Рахмат сиздерге. Ушунча келип тартып кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Баракелде. Мынакей достор, ошентип бүгүн чакан жамат улак болду. Мынакей улак жыйынтыгына чыкты. Достор, силерден сураныч комментарийга жазып атканда ойлаңыздар. Мисалы ар жерде ар кандай улак болуп калат. Бир улактыкы бирөөгө жакпайт, бирөөсүнүкүн чыгарсаң бирөөсү жамандайт, бирөөсүнүкүн чыгарсаң бирөөсү жамандайт. Анан кээ бир жерлерде теке улак чапса, мен аялымда чабат, анан паланчада түгүнчөдө чабат деп ар кандай акарат сөздөр айтылып калып атат жигиттер. Ниетти түздөйлү, ошол эле бизге жетишпеген нерсе. Ынтымакта болойлу, ар ким мисалы жамат улакпы, той улакпы, кандай улак болсо дагы бир пенде ошону ниет менен аракет кылып, ниет менен берет. Ошол достор, ийгилик анда баарыбызга. Сиздерден колдоо, лайк. Кудай буйрса, кийинки улактан жолуккунча аман эсен болуңуздар, барыңыздар.